Aye kunjani poteri voniko? Ni pfukini kunjani? Ni nga ku pfuna yini? No mxeweta ntsena kasi va ri loko munhu a foyine lava swin'wanyana. Mara kahle a na ta mbutisa swin'wanyana man a na ta kombela swin'wanyana. Ni swi tivi ni vulavula se ni nga ku pfuna yini i lava yini? Ya man a ni ma swi tiva ku swikolo swa pfula ku nga ri khale. A ni lava mi ni lomba malinyana yo khandziya bazi ni tlhelela xikolweni. Munhu a ni lava ku xava na swakudyanyana ma tiva n'hweti ya ku sungula i January sweswiwa mali a yi kona so a ni kombela mi ni lomba nyana mali yo khandziya bazi na yo xava swakudya. Se i lava mali muni yo xava wo swi lava? Mi nga vileli no lava 900 rand yi nga pfumela ku ndla swilo hinkwaswo. Ni ta teka 300 rand ni khandziya yona leyi n'wanyana ni ta xava swakudya yona. Okay a ku na problem. Tsendze wena i meka sure ku ri wa yi humesa mali ya mina ni ta ku rhumela yona mundzuku. No ni khense ngopfu mi nga vileli vhiki leri taka mali ya n'wina mi ta yi kuma vhiki leri taka ni ta va ni yi khomini mali ya n'wina mi nga vileli ni ta yi kuma ni khense ngopfu bote vona. A hi problem yaleyo a hi problem a hi nkingha switsongo hi ta vulavula mundzuku hi swona. I'll be so strong.